ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ 18ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 19 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯌꯥꯎꯅ MPCCꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ AICCꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯒꯤꯔꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ 𝗓𝗡𝗅 ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯞ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ CEOꯒ उनदुना वरी सानखरे थौदोग अदुगी मतंगदा CEOना कुपना येंगसिलगनी हाइनासु थाजब पिरकले हाइना AICC गी इंचार्ज गिरीश सदोनकरना फोंदोरकले ngasi CEOगा उनब लोइरबा मतुंग पाउमीसिंगा उनबदा वाफम असि फोंदोकलदुना गिरीशना हाइ ngarang kwaktada thokiba थौदोग अदु वोटर सिंगबु किहनबने मिखल असि फ्री एंड फेयर ओइनबा पार्टी की माइकैदिगी कन्ना होनबने थोकलिबा थौदोग अदु थोगानिंगदे मिखल असि अकी अखंग याउदना मियामना पांबा मिरेपता बोट थादबा पामी कांग्रेस वोट पीबगी वखलोन नतना वोटर सिंगना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की मतुंग इना माना पामजबा मिरेप अदुदा वोट पीबा अदुनी मिखल असिदा ओहनिंगलिबसी थौदोग अदुना वोट थादबा थोकलपा कीबा पोकनरपा याई मरम अदुना इलेक्शन गा मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगना हानदगी मिखल असिगी मतंगदा मिदेंग चंगलिबा अदुगी मथक्ता अकनबा मिदेंग चंगहनिंगी हाइना फोंदोकलदुना थौदोग अदुगी मतंगदा CEO ना लौखटपा याबा थबक सिंग लौखटलगनी हाइनासु थाजबा पिरकले हाइखि the Chief Electoral Officer, and we have been meeting since the notification. Our PCC President and the PCC team have been briefing them and giving them the letters to conduct free and fair elections. Now today the purpose of meeting was the incident that happened yesterday at around 3:30 at Moirang, when we were addressing another interaction program at so that time suddenly the firing happened by unknown persons. Now this is just to create a fear in the mind of voters. We know that the people have already decided to give a clear mandate to both the India Alliance candidate in the inner Manipur and outer Manipur, and there are certain elements which want these voters to keep up. CEO unabagi khongchet aduga mari leinana MPCC ki president 𝗓𝗡𝗅 फोंदोरकपदा कांग्रेस की मिरेप का मियाम गा सखंग मैखंग नबगी थौरम अदु थुगाइबा अकी अखंग नंगहनबा नोंमई कापन चिंगबा थबक तौरकपा सि नुंगाइते थौदोक अदु मखा ताना थोकलकपा तारबदी फ्री एंड फेयर ओइना मिखल असि पांगथोकपा ngamloi थौदोक असि मखा ताना थोकतनबा हाइदुना CEO दा कंप्लेंट तौबा लाकपनि हाइखि Pung ahum makai tabada moirangda hoigi candidate si sakhang maikhang na bagi hoigi interaction program ama moirangda tawgadabani adu matamdu dai koina koktada muk tawba aduga moirangda muk tawgadaba koktada tawingaida moirangda koi candidate si koi pulaga moirangda meeting tawgadabuda ex-MLA secretary mayunda koi meeting se tawgada mi chani chahum khatang pulakpa kanda my events in Igan Ba, Adegi, Nui, Lentia Toroga, Putin Kubai by the time. Adugi, if I am the Tau public meeting through Taude, Adegi, Mayamji, Manipuri, Sidesida, meeting party, Tau Pusia Pusu, Mayamna, Tawashi, Haibu Taikunda, and Adu Taude, Pusuna, Yum the Tangaga, direction Sakang Maikin of the program. Aduda, Akanba, Numeka, Kopagi, Tawase, Ihan the Sea. Masi nungaitaba aduna law and order se asi ekoi fazana maintain tawbidrabadi election si vote hada vote